Kwa ihinda rĩa mweri ũmwe mũnini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto atabanĩtie makĩria ma mĩcemanio 135 kaunti-inĩ 20, no mũthĩ arĩ thikũ ya kerĩ Ruto ekwambĩte hama matũũra-inĩ ma Mount Elgon na Cheptais kaunti-inĩ ya Bungoma. Gĩgatiba mũhũranĩri o wothe wa gĩturwa kĩa ũpresident no mũhaka akorwo akĩnyitwo mbaru nĩ kaunti 24 kuma kũrĩ kaunti 47, ũndũ ũrĩa William Ruto aronekana gũteng'erania naguo. Ruto amefanya mkutano mingi sana Kenya. Sasa mimi nataka niwaambie wale ambao wenye Kenya ni hawa wananchi, na hii siasa ya Kenya tutaibadilisha. Hĩndĩ icera rĩake Ruto no athire na mbere na gũtetera mũbango wake wa bottom up na gũkĩrĩra arĩa makoretwo makĩregana naguo, akiuga matirĩ na kĩoneki kĩao kũrĩ mũingĩ wa bũrũri. Mimi nimekuja hapa kwenu tukubaliane, tuunde serikali ya mwaka ujao pamoja. Nyinyi mko tayari? Si tumekubaliana mambo ya katiba na rege na hiyo ingine ingoje. Kwanza tubadilishe uchumi. Ile watu wanajaribu kupinga yale naibu wa rais anasema amefanya katika serikali. Nyinyi mnajua hii barabara si ati imejengwa juzi. Ilijengwa between 2013 na 2017. Kuambia naibu wa rais, sisi watu wa Mount Elgon hatubahatishi. Wewe kura yetu tumekupatia. Ile ingine hapa nyumbani utaniachia mimi na ndugu yangu Kapondi na mama Jen. Hao watu watakupatia kiongozi. Tiga kwendia kĩoneki gĩake Ruto akoretwo akĩnyũrũria arĩa marang'ethanĩra nake na kũrĩa mũingĩ ndũkana mathure, kuona matirĩ ũndũ mangĩonania mekire rĩrĩa marĩ thirikari-inĩ. Kuna mtu mmetuma Nairobi aende afanyie watu interview ati kwa kura zenu? Nyinyi bado mko na kura kwa mfuko? Ama wale wako kwa hoteli ndio wako nazo? Ati wanatuambia ati twende tupige foleni sijui hoteli gani, ati kuna wazee pale wako na pesa ati wanatufanyia interview. Mimi nilimwambia nyinyi mtaningoja miaka yote. Ruto ningĩ oigĩte njama ya ang'ethanĩri ake nĩ kũhotomia kĩoneki gĩake, no akerwo makeni thabarĩ yake ya kũingĩra thingira wa iregi ndĩrarũgama, amu nĩ nyitĩtwo nĩ ambunge na Akenya arĩa marenda ũcenjia wa ũtongoria mũru wa andũ eyendi. Na hao kama wanajipanga watu 5, Muswae anasema watawezana kweli? Watawezana kweli? Kwa hiyo farasi ya kwanza ni Dr. William Simiyu Samoei Arap Ruto huyo. Farasi ya pili ni ile ingine mnajua ni mheshimiwa Raila Amolo Odinga, na wale wengine ya mkoa wa Magharibi kama Mudavadi na Wetangula na kina wengine kina Oparanya. Tunawaomba kama Waluya na jamii ya Wasabot na Wateso waingie nyuma ya mheshimiwa William Ruto. Mimi nataka niwaambie wale tunashindana na wao, tafadhali anzeni kwenda kuongea na wananchi. Ngĩribotera Kameme TV, Njĩta Gĩtaũ wa Wanjikũ. Ya kuunganisha